safety car. Queridos amantes de la Fórmula 1, queremos que sepáis que el safety car es un concepto que salió en los años 80 en las mejores discotecas. 1, 2, 3 y... Safety car, safety car, you give me over, safety car, safety car, give me over, safety car. Bueno, ya está, se te fue un poco. A safety car when your love is true. When you're relieved, you wear the predator. When you love to, you play things down for you. Well, when you wait for the love to show. When you love to be with the suffer. El safety car és el vehicle encarregat de la seguretat de la cursa. Sota les ordres del director de la cursa, surt a pista per neutralitzar la competició i agrupar els monoplaces quan es produeix una incidència que alteri l'estat de l'asfalt i suposi un perill. Per exemple, un accident, peces soltes sobre la pista o pluja intensa. Quan el safety car circula, ningú no pot fer avançaments excepte els pilots doblats per situar-se al final del grup. Bueno, correcto, lo que he dicho yo antes, pero no, desde otro punto de vista, muy respetable también. El día 13 de mayo... ¡Nos vemos en el circuito! How deep is your love? Is your love how deep is